FAN TV. Turabasuhuje mwese kandi twizeye ko meze neza ho muri hose muduteza amatwi. Tuje mu kiganiro makuru cy'umunyamakuru cy'uyu munsi tariki 18 Mata 2020. Nitwa Nyirarukundo Xavera. Xavera uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaye. Twanzikire Jean Daniel. Reka twanzikire ku byanditswe ku Rwanda, aho umukuru w'igihugu Paul Kagame agira ati ntitwapfusha ubusa amahirwe yo kwigira ku bibazo. Ibi byanditse mu mvaho nshya. Byanditse mu mvaho nshya nibyo. Muri The New Times ho bati perezida Paul Kagame yabwiye abashoramari ko ubukungu bw'u Rwanda buzahungabana kubera coronavirus. N'abashoramari barenga 400 bo hirya no hino ku isi hari mu kiganiro bagiranye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kuwa kabiri w'iki cyumweru. Ni ikiganiro cyiswe Invest in Africa. Asubiza ibibazo bitandukanye by'abashoramari, perezida Paul Kagame yagaragaje uburyo u Rwanda rukomeje gukoresha ubushobozi rufite mu guhangana na COVID-19, ashimangira ko hakiri amahirwe yo kuzahura ubukungu bw'igihugu bwahungabanyijwe n'iki cyorezo cyibasiye n'ahandi ku isi. Yavuze ko iki cyorezo cya coronavirus cyagize ingaruka kuri buri wese ku isi ku buryo nta wavuga ko ibintu byose arimo kubikora neza. Ati iki ni ikibazo gishya cyabayeho, ariko kimwe n'ibindi byose mu Rwanda turagerageza tugakora ibishoboka byose, by'umwihariko iyo ari ibintu biteye impungenge ku buzima bibangamiye abaturage bacu, tugerageza gukora ibishoboka byose biri mu bushobozi bwacu mu guhangana n'ikibazo. Yavuze kandi ko ubwo COVID-19 yari imaze kugera mu Rwanda, rwagerageje kureba amakuru amaze kuyimenyekanaho, hanafatwa ingamba zirimo ko abantu batangira gukorera mu rugo, ingendo zirafungwa, abanduye batangira gushyirwa ukwabo ngo bitabweho, ndetse n'abahuye nabo bagakurikiranwa bagapimwa. Yongeyeho ko imwe mu nkingi zagenderwagaho hari uko abanyarwanda bakorana kandi bagakora ibiri mu bushobozi bwabo, ntibemere gukora ku gipimo kiri munsi y'ubushobozi bafite. Yakomeje avuga ko muri iki gihe ubukungu bw'u Rwanda n'ubw'ibindi bihugu bwahagaze, imbaraga zose zishyirwa mu guhangana n'ikwirakwira rya coronavirus imaze kugira ingaruka kuri buri wese, ititaye ku ibara ry'uruhu, igitsina cyangwa ikindi. Yavuze ko ibihe byo gukorera mu rugo byanagaragaje akamaro k'ikoranabuhanga nk'urwego rukwiye kurushaho kongerwamo ingufu. Umukuru w'igihugu ati uburyo wakorera mu rugo cyangwa ugaha amasomo abana batarimo kubasha kujya ku ishuri n'ibindi, byatweretse imipaka dufite mu nzego zitandukanye zaba ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Ibi ni inzego zikeneye ishoramari, tugomba kongeramo ishoramari nka guverinoma, tugakorana n'urwego rw'abikorera ngo bagire uruhare rwabo, ibigo by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Perezida Kagame yanavuze ko mbere ya coronavirus hari inzego zakoraga neza nk'urwego rwa serivisi n'ubukerarugendo, ariko izi nzego ngo zarahungabanye ku buryo zigomba kurushaho gutezwa imbere umunsi coronavirus yagiye ku ruhande, kimwe n'izindi nzego nk'umutekano. Ibyo byose dushobora kubikuba kabiri kubera ko tuzaba turimo kuva mu bukungu bwahagaze tugerageza gusubiza ibintu ku murongo, bizaba bisaba imbaraga zikubye kabiri ku ruhande rwacu. Nibihe aho ibintu hafi ya byose byafunzwe mu buryo bw'ako kanya, nta wabitekerezaga, ntabwo twabiteganyaga, ariko ku rundi ruhande bikubiyemo amasomo menshi kandi ni ibintu bishya tugomba guhangana nabyo kugira ngo ibintu bishobore gusubira ku murongo. Yavuze ko nubwo ubukungu bw'u Rwanda bwahagaze muri ibi bihe, hari icyizere ko umunsi icyorezo cya coronavirus cyavuye mu nzira ibintu bizongera bikagenda neza. Ati ubukungu bwacu mbere ya COVID-19 bwari bwifashe neza, kandi ntekereza ko tuzakomeza kumera neza nyuma y'ibi, ariko turi mu mwanya mwiza wo gukomeza imbere, kandi ku ruhande rwacu turimo no kubona amikoro ava mu bafatanyabikorwa bacu tuzakoresha mu kuduha ubwo bushobozi bukenewe. Yongeyeho ati twamaze guhabwa amafaranga ya IMF, twabanje kubona miliyoni 109, turimo no kubona andi atandukanye, ariko bitanabaye impano dushobora kuzishyura kubera ko tuzakoresha aya mafaranga neza. Ubushobozi bw'imbere mu gihugu wongeyeho ubuva hanze turimo kubona, ntabwo mbona ko tuzananirwa kubona uburyo bwo kurenga ibi ngo ubukungu bwacu bukomeze kuzamuka. Tunegure n'ikinyamakuru The East African aho cyatoriye kigira kiti inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yongeye gusubikwa. Iki kinyamakuru cyandika ko iyi nama yari ya 18 yagombaga kuba kwa gatatu w'iki cyumweru, ikiga ku kibazo cya COVID-19, ariko hiza gusubikwa bisabwe n'igihugu cya Sudani y'Epfo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community muri iki gihe, niwe wari wahamagaje inama agira ngo abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango bashakire hamwe igisubizo ku rwego rw'akarere ku bibazo birimo gutezwa na coronavirus. Icyakora kuwa gatatu w'iki cyumweru umunyamabanga mukuru wa East African Community
w'imiti Libera Mfumukeko yatangaje ko iyi nama yagombaga gukorwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa video conference yimuriwe ku munsi utaratangajwe bisabwe na perezida wa Sudani y'Epfo bwana Salva Kiir. Bwana Mfumukeko yagize ati kijondonye ati inama ya 18 idasanzwe yari yahamagajwe na perezida Paul Kagame kugira ngo bungurane ibitekerezo ku kaga katewe na COVID-19 harimo n'ingaruka zayo mu nzego z'imari, ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage yasubitswe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'inama y'abaminisitiri ba EAC Vincent Biruta we yavuze ko hazashyirwaho umunsi mushya w'inama idasanzwe. Minisiteri y'Ubuzima ariyo Minisante iratangaza ko nubwo umubare w'abakira icyorezo cya coronavirus mu Rwanda ukomeje kwiyongera, nta kwirara gukwiye kubaho kuko isi icyugarijwe n'iki cyorezo. Ngo nta kwirara, inzego z'ubuzima nka Minisante n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS mu Rwanda bagaragaza ko u Rwanda rufite ibikoresho bihagije byo kwita ku barwayi kandi bigakorwa ku buntu. Nyuma y'ukwezi kumwe mu Rwanda hagaragaye umurwayi wa mbere wa coronavirus, hafashwe ingamba zitandukanye zo kwirinda kw'icyo cyorezo cyakwirakwira zirimo no kuguma mu rugo. Ni nako kandi ubuvuzi bwihuse nabwo bwatangiye guhabwa abagaragaho n'icyo cyorezo, hatangira gushakishwa amakuru y'abahuye n'abarwayi, abakekwaho uburwayi bashyirwa mu kato, ari nako hakomeza ubukangurambaga mu kwirinda. Nyuma y'iminsi 14 abantu ba mbere bakize coronavirus basohotse ibitaro, imibare y'abakize yakomeje kwiyongera kugeza n'ubu tuvugana aho bamaze kurenga 60. Umukozi w'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS mu Rwanda Dr Vedaste Ndahendwa asobanura ko umuntu wakize coronavirus agaragazwa no kwipimo bya nyuma bigaragaza ko nta gakoko ka coronavirus kakiri mu mubiri we. Akagira ati kijondonye akagira ati uko umuntu akurikiranwa nka nyuma y'iminsi 5 umubiri we utangira gukora abasirikare benshi, noneho babasirikare bagahangana na virusi ibarimo ku buryo kugeza ku minsi 10 na 15 virusi iba yaratangiye gushira mu mubiri kubera ko abasirikare bayihize bakayimaramo. Si umuti uyimaramo ni babasirikare. ngo si umuti uyimaramo ahubwo ni babasirikare. Wakwibaza uti ese ubundi umuntu wakiza ashobora kongera kurwara? Dr Ndahendwa avuga ko kuba hari amakuru ajya atangazwa ko mu bihugu nk'Ubushinwa, Korea y'Epfo n'ahandi umuntu yakize nyuma y'igihe bikagaragara ko afite ubwandu bwa coronavirus, ubushakashatsi bwagaragaje ko ubwo bwandu buba ari bushya atari ububa bwarongeye kwihembera. Naho ko kuba n'ubundi wakize coronavirus akomeza kwishyira mu kato ariko kadakabije, Dr Ndahendwa avuga ko haba gikenewe kumenya amakuru ye kugira ngo aramutse agize ikindi kibazo ngo afashwe. Avuga ko hataramenyekana uko bigendekera wakize niba ashobora kugira ibindi bibazo kuko coronavirus ari nshya, gusa ngo wasezerewe ntabwo aba ashobora kwanduza abandi, bityo ngo ntakwiye guhabwa akato cyangwa ngo abantu bamutinye. Ati tuba twizeye neza ko bakize nyuma yo kubapima bwa nyuma, kandi tuba twizeye ko bwa budahangarwa bw'umubiri bagaragaje bwashoboye koza neza ya virusi mu mubiri wabo kandi bukomeza no kuyoza ku buryo atabasha kwanduza abandi. Naho umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Zuberi Muvunyi we avuga ko nubwo abantu bakira coronavirus mu Rwanda bagenda biyongera, ubwandu bushya nabwo bukigaragara ku buryo nta kwirara haba kugukomeza ingamba zafashwe haba imbere mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Akagira ati ntabwo tuzirara nta no kujenjeka kuko icyorezo cya coronavirus kirandura cyane. Za minisiteri zacu zirimo na Minisante ziri kuganira na za minisiteri zitandukanye zo mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo bigire politiki imwe mu guhangana na COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima igatangaza ko intwaro ya mbere yo gutsinda icyorezo cya coronavirus ari ukumva ko umuntu akwiye kwirinda ubwe, akarinda umuryango we, inshuti n'igihugu muri rusange. Duhindura ingingo ibyo tube tubiretse twerekeza amaso mu kinyamakuru Jeune Afrique kuri wa gatanu cyasohoye inkuru cyahaye umutwe ugira uti 17 avril 2000 le jour où Paul Kagame est devenu président du Rwanda. Bisobanuye tugenekereje ngo tariki 17 Mata umwaka wa 2000 umunsi Paul Kagame yabaye perezida w'u Rwanda. Iki kinyamakuru cyateruye iyi nkuru kigaragaza ko ejo ku wa gatanu imyaka 20 yari yihiritse perezida Kagame ayoboye u Rwanda, kuko tariki 17 Mata umwaka wa 2000 aribwo yatowe n'inteko ishinga amategeko ndetse n'abagize guverinoma asimbura Pastor Bizimungu wari umaze ibyumweru 2 yeguye. Tito Rutaremara umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye yavuze ko nyuma y'uko Pastor Bizimungu yeguye ku bukuru bw'igihugu, umuryango wa RPF Inkotanyi ari wo wari ufite inshingano zo gushaka perezida usimbura wari umaze kwegura, maze witoramo abakandida babiri bagombaga gushyikirizwa inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho kugira ngo itoremo uba perezida. Abo bakandida bari bande jondanye? Abo bakandida batanzwe bari General Major Paul Kagame wari vice perezida w'igihugu ndetse na Charles Murigande wari umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi.
mu badepite n'abagize guverinoma 46 batoye General Major Paul Kagame yagize amajwi 81 naho Charles Murigande agira amajwi 5. Inteko ishinga amategeko yari igizwe n'abadepite 70 naho guverinoma ikaba yari igizwe n'abaminisitiri 18 muri icyo gihe. Tariki 22 Mata umwaka w'2000 rero nibwo perezida Paul Kagame yarahiriye kuba perezida w'igihugu nyuma yo kwemezwa n'urukiko rw'ikirenga. Yongeye gutorerwa kuba perezida mu matora rusange yabaye kwa 25 Kanama 2003 aho yatsinze ku majwi 95%. Ikinyamakuru Jeune Afrique kikandika ko mu myaka 20 perezida Paul Kagame amaze ayobora u Rwanda yayikozemo byinshi birimo no kongera kubaka igihugu cyazahajwe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni imyaka kandi yaranzwe n'iterambere rigaragara Xavera haba mu mibereho myiza y'abaturage, umutekano, ibikorwa remezo n'ibindi. Kubaka u Rwanda nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2000 byakozwe mu byiciro jondanye. Icyiciro cya mbere cyari kuva muri 2000 kugeza 2010 cyarimo gushyiraho amategeko no kubahiriza inzego z'ubuyobozi. Ikindi cyari cya 2010 kugeza 2020 cyo kubaka inzego z'ubukungu bw'igihugu no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ku buryo bugaragara. Xavera mbere y'iki cyorezo cya COVID-19 u Rwanda rwafatwaga nka kimwe mu bihugu bike bya Afurika byari bifite ubukungu buzamuka ku gipimo cyo hejuru. Reka ibyanditswe ku Rwanda tubyanzure ku muburo wa Meteo Rwanda ibwira abaturarwanda ko izi mpera z'icyumweru ngo zirangwamo imvura nyinshi izageza ejo wundi kuwa mbere tariki 20 Mata. Iki kigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere kikaba cyaratangaje ko guhera ejo kuwa gatanu kugeza kuwa mbere tariki 20 Mata hazagwa imvura nyinshi mu bice bitandukanye by'igihugu kandi ngo iyi mvura izaba irimo umuyaga mwinshi Xavera mu bice bitandukanye by'igihugu. Nk'uko Meteo Rwanda bivuga ngo hateganyijwe kugira imvura nyinshi kurusha ahandi ni mu ntara y'Iburengerazuba, intara y'Amajyepfo, mu mujyi wa Kigali no mu majyepfo y'intara y'Iburasirazuba. Meteo Rwanda ikavuga ko iyi mvura izaterwa n'isangano ry'umuyaga ndetse n'ubuhehere bw'umwuka bwiyongereye mu karere u Rwanda ruherereyemo. Inashishikariza kandi abaturarwanda bose kwitwararika bagakurikiza amabwiriza bahabwa n'inzego zishinzwe gukumira ibiza. Nguko rero ko ijoro ry'u Rwanda riteganywa na Meteo Rwanda uhereye ejo kuwa gatanu kazageza ejo bundi kuwa mbere. Dukomeze kubasomera ibyasohotse mu nyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye. Twerekeze ku byanditswe ku mahanga. Afurika iraburirwa ko ishobora kugerwaho n'ingaruka zikomeye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarika ko umusanzu wazo mu ishami rya Loni ryita ku buzima OMS. Iyi mbuzi Afurika irayihabwa na OMS ihereye kuri gahunda zarebaga by'umwihariko ku mugabane wa Afurika nko guca indwara y'imbasa, kurwanya sida, malaria n'igituntu. Ni mu gihe nanone ariko ngo hagitegerejwe kureba niba koko inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Kongere izemeza icyemezo cyafashwe kuwa kabiri w'iki cyumweru na perezida Donald Trump cyo guhagarika nyine umusanzu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri OMS. Iyi ni inkuru dusoma mu nyamakuru bitandukanye byo hirya no hino ku isi nka Time, The Guardian, Politico, Le Monde, Daily Mail, New York Times, The Tower Post ndetse n'ibindi umuntu atavuga ngo abimareyo. Ibi binyamakuru byanditse ko Trump yafashe icyo cyemezo cyo guhagarika umusanzu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gushinja OMS iyoborwa n'umunyafurika wo muri Ethiopia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus gukorera mu nyungu z'Ubushinwa ku bijyanye n'icyorezo cya coronavirus cyadutse mu Bushinwa mu mpera za 2019 ariko ubu kikaba cyaramaze kuba gikwira ku isi yose. Ku bwa Trump ngo OMS yatinze kumenyesha abatuye isi ko batewe n'icyorezo gifite ubukana burenze ubwo bakekaga kigitangira mu Bushinwa. Ikindi ngo OMS yatereranye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga Xavera ngo hagana mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo OMS yatangaje ko isi yugarijwe n'indwara yari itarasobanuka neza, byaje kwemezwa ko ari icyorezo cyaziye abari mu isi ku itariki ya 11 mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika jondanye nizo zazaga ku mwanya wa mbere mu gutanga umusanzu mwinshi muri OMS. Nko mu mwaka ushize 2019 iki gihugu cyonyine cyatanze umusanzu uri hagati ya $400 na $500 z'amadolari ya Amerika ku mwaka, mbese nka 15% by'ingengo y'imari yose ya OMS. Naho umuryango w'umuherwe w'umunyamerika n'umugore we Bill and Melinda Gates Foundation niwo ukurikiraho mu gutanga umusanzu mwinshi muri OMS kuko
kuko ungana n'10% by'ingengo y'imari ya OMS ku mwaka. Nyuma hakurikiraho Ubushinwa butagejeje kuri miliyoni 50 z'amadolari ku mwaka. Ibi rero byatumye OMS itangira kubwira Afurika ko yaba yitegura ingaruka zizaturuka ku kwifata ku musanzu kwa Leta Zunze za Amerika, kuko hazabaho gahunda zikomwa mu nkokora cyane nk'iyo kurwanya imbasa kuri uyu mugabane wa Afurika, dore ko hakiri ibihugu 12 imbasa yabayemo akarande. Ikindi ngo nuko inzego z'ubuzima muri Afurika zitubakitse neza zahoraga zifashwa na OMS, nk'aho iri shami rya Loni ryari ryaramaze gutangaza ko rikeneye miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika yo kwifashisha mu kurwanya coronavirus mu gihe cy'amezi 6 ku mugabane wa Afurika, aho imibare y'agateganyo yerekana ko hazaba habarurwa abanduye bagera kuri miliyoni 10. Ni mu gihe kugeza ejo kuwa gatanu jandanye muri Afurika hari hamaze kwandura abarenga ibihumbi 18, naho abari bamaze gupfa bakabakabaga 1000, kandi abari bamaze gukira cyakora bo bakaba barakabakabaga ibihumbi 5. Ese koko hagati y'amezi 3 na 6 ari imbere aha muri Afurika hazaba habarurwa abanduye coronavirus miliyoni 10 nk'uko inzobere mu by'ubuzima zibitangamo imbuzi? Ibinyamakuru biti ni ugukenyera tugakomeza. Imwe muri izo nzobere rero akaba ari Michel Yaho ukuriye ibikorwa by'ubutabazi bya OMS ishami rya Afurika, yavuze ejo bundi kuwa kane nubwo imibare yo muri Afurika ikiri hasi ugereranije niyo ku yindi migabane nka Amerika, Uburayi na Aziya, ko hashobora kuzaboneka abarwayi miliyoni 10 ba coronavirus mu minsi iri imbere. Ibyo ko Afurika ariyo ibonwa nk'izaba ari indiri ya coronavirus mu minsi iri imbere turaza kubigarukaho mu kanya jandanye. Ahubwo reka twikomereze n'icyemezo cya Trump cyo kuzana gatanya hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na OMS cyakiriwe mu buryo butandukanye. Mu gihe hari abanyamerika cyane cyane abo mu butegetsi bwa Trump bamugiye inyuma, bimwe mu binyamakuru nka The Guardian, Paris Ghana n'ibindi byanditse ko guhagarika uwo musanzu byahaye icyuho abo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zifata nk'abanzi bazo mu bibera kuri iyi si, ari Burusiya, Ubushinwa na Iran. Impamvu isobanurwa aha ikaba ari uko ngo abo banzi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bagiye kugira ijambo, aho bavuga ko ryasaga n'iryihariwe gusa n'abanyamerika kubera umusanzu utubutse batangaga muri ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi, ryashinzwe mu 1948 rikagira icyicaro i Geneve mu Suisse. Ibindi binyamakuru nka Daily Mail byo byavuze ko abandi bantu bamaganye icyemezo cya Donald Trump, nk'aho umuherwe Bill Gates ufite umutungo akesha ikoranabuhanga wa miliyari zirenga 100 z'amadolari ya Amerika, yavuze ko icyo cyemezo ari kibi cyane kuko gifashwe mu gihe isi aribwo yari ikeneye izo miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika zitangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo coronavirus ibe yahagarikwa. Bill Gates ati guhagarika inkunga ya OMS muri iki gihe havugwa icyorezo cy'injyana muntu ni ubugome burenze uko byumvikana. Iyi nkunga yari ifatiye runini OMS mu kugabanya umuvuduko wa coronavirus, kandi mu gihe ibyo byaba bidakomeje nta wundi muryango wajya mu mwanya wa OMS ngo ukomeze urwo rugamba. Ubu nibwo isi ikeneye OMS kurusha ibindi bihe byose byabayeho. Ibinyamakuru birimo Jeune Afrique, Monde Afrique, News 24 na Realite nabyo byasangije abasomyi babyo ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaganye icyemezo cya Donald Trump ku musanzu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri OMS. Perezida wa Komisiyo y'Afurika yunze ubumwe umunya-Chad Musa Faki Mahamat yabinyujije kuri Twitter ye niwe wamaganye icyo cyemezo cya Trump bwa mbere. Mu cyumweru gishize kandi ubwo Perezida Trump yibasiraga Dr Tedros na OMS ayoboye, amajwi atandukanye yiganjemo ay'abayobozi b'ibihugu bya Afurika yumvikanye nabwo yamagana Trump, asa namubwira ko ibihe isi irimo hakenewe ubufatanye bwa bose kugira ngo haboneke intsinzi ku cyorezo cya coronavirus. Aha abakuru b'ibihugu bya Afurika bakaba barashyigikiye Dr Tedros nk'umuntu bemeza ko yitangiye kurwanya icyo cyorezo. Ndetse abandi bakabwira Perezida Donald Trump ko ibihe isi igezemo hadakwiye gushyira imbere cyane politiki, ahubwo ko ari umwanya wo gushyira hamwe mu guhashya COVID-19. Hari umwe mu bakurambere wagize ati njya kwiheba nkabona urugata ruraguye. Ubu yisigamigani Nick Savera iravugwa na OMS nyuma yaho ejo bundi kuwa kane ubwami bwa Arabia Saudite ari nabwo buyoboye muri iki gihe ihuriro ry'ibihugu 20 bikize ku isi bizwi nka G20 butangarije ko bwemeye gutanga miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika zo gufasha isi kurwanya coronavirus. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Arab News, The Economist, Gulf Digital News, Saudi Gazette, Financial Times, National Post, Middle East Eye na The Guardian bikaba byaragarutse kuri iyi nkunga ya Arabia Saudite, byandika ko ije kuziba icyuho gishobora gusigwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho kandi Arabia Saudite yahamagariye ibihugu byose by'umwihariko ibikize byo mu ihuriro rya G20 za societe civile, imiryango y'abanyabuntu n'urwego rw'abikorera
Afurika gukora ku buryo haboneka miliyari 8 z'amadolari y'Amerika ariyo mafaranga akenewe na OMS kugira ngo urugamba rwa coronavirus rugere ku ndunduro yarwo. Muri Arabia Saudite abanduye bararenga 6300 mu gihe abamaze gupfa bo barenga 80. Ihuriro rya G20 rikaba riyobowe na Arabia Saudite, bivuze ko intebe y'ubuyobozi bw'iryo huriro yicaweho n'umwami Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ibihugu bindi bya G20 ni Argentine, Australia, Brazil, Canada, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage, Ubuhinde, Indonesia, Ubutaliyane, Ubuyapani, Mexique, Korea y'Epfo, Uburusiya, Afurika y'Epfo, Turkiya, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bw'Uburayi. Ntitwava kuri ubu buhumekero bwatanzwe na Arabia Saudite tutanababwiye ko umuyobozi wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yahise ashimira umwami wa Arabia Saudite Salman bin Abdulaziz Al Saud kubyo yise ubugiraneza yagaragarije abatuye isi mu rugamba barimo rwo guhangana na COVID-19. Dr Tedros ati twiziye ko n'ibindi bihugu byo mu ihuriro rya G20 muyoboye nabyo bizakurikiza urugero rwiza mutanze. Turi kumwe together. Tukivuga kuri coronavirus n'ibyayo ku rwego rw'isi Xavera, nyuma yo kunengwa na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Ubushinwa bwahamagariye abatuye isi gufatana urunana kugira ngo babashe guhashya coronavirus. Nibyo ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nka Chine Magazine, Paris Match, New York Times, The Guardian, Express, Le Figaro, France 24, South China Morning Post, CNN International na Le Monde bikandika ko Ubushinwa butashimishijwe n'ibyavuzwe na Macron ku buryo Ubushinwa bwabashije guhangana na coronavirus ubwo bwasaga n'ubwihereranye icyo cyorezo gikomeye cyari cyadutse ku isi gihereye aho mu Bushinwa mu mujyi wa Wuhan mu mpera za 2019. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Zhao Lijian yavuze ko ari ngombwa ko ibihugu byose byo ku isi bishyira hamwe mu kurwanya icyorezo kandi bigatsinda iyo ntambara bihanganyemo nyine na COVID-19. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Financial Times ejo bundi kuwa kane, Perezida Macron yavuze ko byaba ari iby'ubwenge buke yahagize wihandagaza akavuga ko uburyo Ubushinwa bwakoresheje mu gukemura ikibazo cya coronavirus aribwo bwiza kurusha ubundi buri gukoreshwa n'ibindi bihugu icyo cyorezo kibarizwamo. Perezida w'Ubufaransa aha yavuze ko mu gihe ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi birangwa no gukorera byose mu mucyo, ngo hari ibihugu by'ibinyagitugu bikorera ibintu byabyo mu mwijima bikajya bitangariza rubanda ibyagezweho gusa. Ati rwose hari ibintu byabaye na n'ubu tutazi. Aya magambo niyo rero ataraguye neza Ubushinwa, maze bwo buhitamo kugira inama abatuye isi yo guhuriza hamwe imbaraga kugira ngo babashe guhonoka COVID-19. Nanone ariko jondanye impungenge za Macron zikaba zihuye neza n'izagaragajwe n'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo bundi kuwa kane Ubwongereza bwavuze ko Ubushinwa bugomba gusubiza ibibazo by'akamenamutwe ku bijyanye n'uko virusi ya corona yaje, mbese yadutse n'impamvu itahise ihagarikwa. Mu gihe Abongereza bibaza niba koko inkomoko ya coronavirus ari mu isoko rya Wuhan ryacururizwagamo inyamaswa, ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Washington Post na Fox News byavuze ko hashobora kuba harabayeho ikosa iyi virusi igatoroka laboratoire yakorerwagamo, dore ko hashize imyaka 2 ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Beijing imenyesheje ubutegetsi bw'i Washington ko ingamba z'umutekano zitari zihagije muri laboratoire yo mu Bushinwa yakoraga ubushakashatsi bwa coronavirus kuducurama. Fox News yo Xavera sukwicuranga irayikimirya kuko yemeza nta shiti ko virusi izahaje isi muri iki gihe nta handi yakomotse hatari muri iyo laboratoire yo mu Bushinwa. Iba ariko abashinzwe ububanyi n'amahanga mu Bushinwa bahise babyamaganira kure, bavuga ko nta shingiro bifite mu rwego rwa science. Agatari ku butegetsi bwa Trump bukomeje gushinja ubutegetsi bwo mu Bushinwa kuba bwarahishe ubukana bw'iki cyorezo. Mu kwanzura iyi nkuru ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byayanditseho byavuze ko ku mugoroba w'ejo bundi kuwa kane Uburusiya bwavugiye mu nshuti wabwo ari we Ubushinwa. Hari mu kiganiro Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yagiranye kuri telefone na mugenzi we Xi Jinping. Muri icyo kiganiro Putin yavuze ko nta mumaro w'ibirego bishinjwa Ubushinwa kuri coronavirus, ko bwatanze amakuru y'igice mbese atuzuye kuri coronavirus. Reka tugaruke kuri ya nkuru noneho inavuga ko OMS burira Afurika yibwira ko ishobora kuba ari itahiwe ku bindiri ya coronavirus, akaba ndetse hari nabyo bimwe mu binyamakuru n'ibitangazamakuru byahaye umutwe kugira ngo ikijondonye. Coronavirus, Africa could be next epicenter, who warns? Iyi nkuru ku rubuga rwa OMS no muri International Business Times ikavuga ko bimaze kugaragara ko muri Afurika virusi ya corona ikwirakwira hirya no hino ku mugabane ihereye mu mirwa mikuru. Byashimangiwe na Dr Matshidiso Moweti uyobora OMS muri Afurika, abasobanura ko OMS yamaze gutahura ko virusi iva mu murwa mukuru ijya mu bice by'icyaro. Yatanze ingero z'ibihugu bibamo ari byo Afurika y'Epfo, Nigeria, Cote d'Ivoire, Cameroon na Ghana. Madamu Matshidiso Moweti akavuga ko abantu bahugiye mu byo gukumira
inzira ikwirakwiraho kuvura iyo virusi, ngo impamvu yo kutavura nayo ikaba ari uko ibihugu byinshi bya Afurika bidafite ubushobozi buhagije bwo kwita ku barwayi benshi ba coronavirus. Kuri ibi hakiyongeraho ngo ubwoba bw'uko iki cyorezo gishobora kwihuta cyane mu duce duhoramo abantu benshi, kuko biba bigoranye guhana intera, ndetse benshi muri abo bantu ngo bakaba batabasha kubona amazi meza n'isabune byo gukaraba kenshi ibiganza byabo nk'intwaro ya mbere ikomeye yo gutsinda COVID-19. Mu gihe nanone ariko OMS itewe ubwoba nuko muri Afurika hazandura abagera kuri miliyoni 10 niba nta gikozwe inzira z'ikigendwa. Komisiyo ishinzwe ubukungu bwa Afurika muri Loniyo itangaza ko iki cyorezo kizica abantu bagera ku bihumbi 300, naho abandi bakaba miliyoni 30 bagasigara mu bukene bukabije. Iyi komisiyo ikaba isabira Afurika akayabo ka miliyari 100 z'amadolari y'Amerika kugira ngo hatazagira igihungabanya uyu mugabane wa Afurika. Agataho jondanye mu rwego rwo gukumira ko coronavirus izigiriza nkana kuri Afurika, hakomeje kwiyongera amajwi asaba ko uyu mugabane waba woroherejwe ibyo kwishyura imyenda wafashe kugira ngo ubu uhugiye mu rugamba rwa COVID-19. Ni inkuru yo muri Jeune Afrique, Africa News, News 24, The East African, New Times, Daily Nation, Huffington Post n'ibindi bitandukanye Exavera, aho bitangira bivuga ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe washyizeho itsinda ry'intumwa zihariye enye zo kujya hirya no hino ku isi gushakira Afurika inkunga yo kuyifasha guhangana na coronavirus. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe, niwe washyizeho iryo tsinda kugira ngo rimufashe kwizera ko iki cyorezo kitazasiga haga ubukungu bwari busanzwe bujegajega. Itsinda rigizwe n'umunyarwanda Donald Kaberuka wigeze kuyobora banki nyafurika itsura amajyambere BAD, hakabamo umunyanigeriakazi Ngozi Okonjo-Iweala, harimo umunyakote d'Ivoire Tidjane Thiam n'umunyafurika y'Epfo Trevor Manuel. Uretse gushakira inkunga Afurika, aba bahanga ba Afurika mu by'imari n'ubukungu ngo banagomba no kuyisabira kuba ihagarikiwe kwishyura imyenda n'inyungu zijyana nayo mu gihe cyose hakivugwa icyorezo cya COVID-19. By'umwihariko aba bagabo 3 n'umugore umwe ngo bagomba kuzajya gukomanga ku miryango y'ihuriro ry'ibihugu 20 bikize G20, bagakomanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi no mu bindi bigo mpuzamahanga by'imari. Bazakomanga bibutsa ibyo bijeje Afurika ko igihe kigeze ngo bishyirwe mu bikorwa. Nubwo buri gihugu kiri gukora ibishoboka byose ngo gikumire icyorezo cya coronavirus, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryo riraburira abatuye isi ribabwira ko bagomba kwitondera imiti y'amagenda imaze kuba myinshi kubera iki cyorezo. Ibi turabisoma muri Le Nouvel Observateur, Mediapart, Atlantico no muri 20 minutes .fr na West France, aho OMS itangaza ko aho iyo miti ifite isoko cyane ari mu bihugu biri mu nzira z'iterambere, byinshi muri byo bikaba aha muri Afurika. Nko mu cyumweru gishize OMS na polisi mpuzamahanga H.E Paul bakoze umukwabo w'isaka ry'imiti tujuje ubuziranenge mu bihugu 90, maze hatabwa muri yombi abantu bagera ku 121. Muri uwo mukwabo hafashwe imiti itembe ifite agaciro ka miliyoni 14 z'amadolari y'Amerika, arizo hafi miliyari 14 uyavunje amafaranga y'u Rwanda. OMS ikavuga ko ubucuruzi bw'iyo miti itembe mu bihugu bikennye bwinjiriza ababukorerayo akayabo ka miliyari zisaga 30 z'amadolari y'Amerika. OMS ivuga ko kuva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ahingukirije ko imiti ya chloroquine cyangwa se hydroxychloroquine ishobora gukoreshwa mu kuvura coronavirus, iyi miti ngo yarushijeho gushakishwa cyane mu bihugu bya Congo Kinshasa, Cameroon no muri Niger. OMS ariko ikibutsa ko kugeza amagingo ya COVID-19 nta muti nta n'urukingo. Nta muti nta n'urukingo. Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania yahamagariye abaturage b'igihugu cye kujya ku mavi bakambaza bijuru kugira ngo babakize icyorezo cya coronavirus imaze kwandura ku isi yose abarenga miliyoni 2 mu gihumbi 150 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cya COVID-19 kuva cyakwaduka mu Bushinwa mu mpera za 2019. Ni inkuru yatangiye kuba kimomo ihererekanwa umuntu umwe ku wundi kuva ejo bundi ku wa kane ku mbuga nkoranyambaga niho yahereye, ariko iza no kwandikwa mu binyamakuru bya The Citizen, The East African, Daily News, Mwananchi ndetse n'ibindi byo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Magufuli akaba yarasabye abatanzania kwerekeza imitima yabo ejuru mu gihe cy'iminsi 3 bagasenga cyane uhereye ejo ku wa gatanu kazageza kuri icyo cyumweru. Gusa ntibyasobanuwe niba ari guteranira hasanzwe hagenewe amasengesho, dore ko muri Tanzania Xavera ari kiliziya, insengero n'imisigiti bigifunguye imiryango yabyo. Biracyafunguye, abantu barasenga nk'uko
bisanzwe. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko Bwana Magufuli nk'umugatolika udasiba misa na rimwe yagize ati kijondanye. Yagize ati bavandimwe ba Tanzania, kubera coronavirusi ndasaba ko dufata iminsi 3 uhereye kuri uyu wa 17 kugeza kwa 19 Mata 2020, iminsi 3 yo gusaba Imana nyir'ububasha kwidukiza icyo cyorezo. Nimuze dusenge buri wese mu kwemera kwe, uhoraho aratwumva. Ati muze dusenge buri wese mu kwemera kwe, uhoraho aratwumva. Nivyo The East African yahaye umutwe ugira uti COVID-19 Magufuli declares 3 days for national prayers. Mbese tugenekereje ngo kubera COVID-19 Perezida Magufuli yatangaje iminsi 3 yo gusengera igihugu. Kugeza ubu aho muri Tanzania Xavera hafashwe ingamba zirimo gufunga amashuri yose uhereye ku inshuti ukageza kuri kaminuza, ariko ngo nta gahunda yaguma mu rugo nkuko bimeze muri bimwe mu bihugu bituranye na Tanzania ari byo nk'u Rwanda, Uganda na Kenya. Bivuze ko abantu bagihurira ahantu ari benshi nkuko byari bisanzwe mbere y'umwaduko w'iki cyorezo. Nibyo muri Tanzania barakisengera nkuko byari bisanzwe. Mudukundire kandi iki kiganiro tucyanzure kuri iyi nkuru y'akababaro muri muzika aho kwa gatatu y'iki cyumweru Mukongomani Kasongo wa Kanema warurambye muri muzika yitavye Imana afite imyaka 73 y'amavuko, yazize kwitura hasi mu nzu ye iri mu gace ka Langata i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya, aho yari amaze imyaka irenga 30 yibera. Ibi binyamakuru bya Daily Nation na The Star Kenya bikavuga ko Kasongo wa Kanema yamenyekanye cyane ubwo yayoboraga orchestre Super Mazembe yakanyuje mu myaka y'igihumbi 1970 na za 80. Iyi Super Mazembe yamamaye muri Kenya kubera indirimbo zo mwiringara. Yatangiye yitwa Super Vox, yashinzwe mu 1967 mu cyahoze cyitwa Zaire. Yaje kuhava inyura muri Zambia ikomereza muri Tanzania, aho yahinduriye izina yitwa Super Mazembe mbere yo kujya gushinga imizi i Nairobi muri Kenya. Orchestre yagize ibihe byiza hagati y'igihumbi 1974 n'igihumbi 1985 kuko ari bwo humvikanye indirimbo za shauri yako. Mbese nakazi kawe ntakazi kawe, aho umugore yatotaga umugabo wamubwira gukora icyo ari cyo cyose ariko akabona amafaranga yo kumuha ngo yiryoshye. FAN TV.
indirimbo za Shawuriyako na Kasongo ndetse n'izindi za Super Mazembe abantu hafi ya bose barengeje imyaka 30 y'amavuko bazi ko zakanyujijeho aha muri Afurika y'Iburasirazuba jondanye. Mu kiganiro Kasongo wa Kanema wari umwanditsi w'indirimbo kandi akanaririmba yatanze muri Nzeri 2017 ubwo yaramaze kuririmba mu gitaramo yabashijwe ku itsinda ryabo bafatanyaga muri Super Mazembe maze afatwa n'ikiniga asuka amarira. Ati bagenzi banjye benshi bitabye Imana ni inkuru ndakunda kuvugaho kuko irambabaza cyane twari 13 ubu dusigaye turi 3 10 baritahiye. Aho hari muri 2017 Xavera none muri Mata 2020 nawe muri abo 3 bari basigaranye abavuyemo aritahiye nk'uko inzira ya muntu iri. Ngayo nguko ni nuko dusoje Kasongo tukwifuriza iruhuko ridashira tuzasubira kwa gatandatu utaha kuri iyi saha. Nari Nyirarukundo Xavera abo nanjye Jean Daniel Sendayigaye. Amahoro.